Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikibazo umuvandimwe abaza ati se Qur'ani ko yamanukiye ahantu hatandukanye no mu bihe bitandukanye, ese byose byari muri Ramadani ko Qur'ani igaragaza ko Qur'ani yamanutse muri Ramadani? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qur'ani ifite ibyiciro byo kumanuka. Ubusanzwe ibikuru ni bibiri. Icyiciro cya mbere ni ukuva ahitwa kuri Lawhil Mahfuz, ahabitse amabanga y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ari naho hari igitabo cy'amageno n'ibindi byose. Kuva aho ngaho iza ku kirere cy'isi. Ikirere cy'isi nicyo Qur'ani yagezeho, hanyuma nyuma yaho ngaho imanukira intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ibice no mu minsi itandukanye n'imirongo itandukanye n'ahantu hatandukanye. Bityo ukumanuka kuvugwa muri Qur'ani ko Qur'ani yamanutse mu ijoro ry'ubugabe no mu kwezi kwa Ramadan, ni ukumanuka iva kuri Lawhil Mahfuz cyangwa se ahabitse amabanga y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala n'amageno n'ibindi, iza ku kirere cy'isi, aho yagombaga nyuma yaho ngaho kuzajya igenda iva ku kirere cy'isi imanurirwa intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Bityo uko kumanuka kwa mbere niko kwabaye muri Ramadan, naho ukumanuka kundi kw'ibice n'intatane n'ahantu hatandukanye, ibyo byabaye mu mezi yose atandukanye, binaba kandi mu bice bitandukanye, byo ntago ari umwihariko kuri Ramadan. Wallahu a'lam.